mayam krumzari impact news ki manung mayam taram nosari Manipur ki 2023 ki horpa irang sigi marakta khwaidi hena aki ti sung pokpa yamna mi pain ngai oiba yadu ka yamna nungai taba tabada ubada hek nungai taba pokhiba thamoi shokpa thogdok ama haraga di Jiribam da thokhiba 11 November 2024 sida mioi taruk tha taragi angang yauna mioi taruk faraga puraga halaga barak ture da thadar pi thogdok si Manipur ki istihas amadi hariba 2023 ki May ki horokpati ki lagli beirang sida khwaidi hena aki tujung pokpa yamna thamoi chonga oiba thogdok amani hariba thogdok sigi makha satharakpada tongan tongan Manipur ki organization mayam Manipur miyamna mihasigi da justice pine udan kholau kya lauki kholau sing lausing manungda Uripok Apunba lup amdi Uripok nupi Apunba lup unala amdi UAL na 79 days kotang sarai henbagi khongchang sangsil batungda makoina logi thongda wakatpa haibadi hariba hiram sida investigate special investigate tawina bagi da wat khabai matungda Manipur High Court lalaga NI na madugi report se tijin humjin pam charge thakat pada singba madu case pai na bagi lambi imda lala matungda hokhiba nimit kharni mamangda court na honorable High Court na hariba NI da madugi charge certificate na bagi matam thama pi khre madugi thabak thoram sing ado kadai phauda yoksalabagi haibina singba wafam thangibadagi ngarang se khoigi hariba case tu ko mari lenena yamna soba madugi crime tu chenaba mioi makhak fare habigi wafam tholakre fari misi maming thanglelnyan mar elias boya sai ni fumangani kasa district ki moinathel village ki actually Manipur dagi natte habaduni aduga hiram sida speedy oiba justice pina widam da sangsiliba khongthang sida yamna mai ikliba mioi singsi Uripok Apunba luki adungla member oiriba president oiba ST candidate haiba mioi amaga Samom Dhruva haiba mioi amaga na makhoi FIL High Court pibadagi madugi asumaran ki phibam se lakpagi lambi sida lakpani aduga hariba hiram sida haitare Manipur gi miyamna yamna kiningai oiba yamna tabada thuklauba sigumlaba casing sikatana ti atopa mayam nage adu kadai phokta leribi adu hojik phokta leriba case sida NI gi action in Jiribam Massacre haiba topic sida khana boi damakta loinana madugi paratamba yabasing aduga madugi peningai oiba maram kya amane nam peng news ki schedule de lengsin biriba CI ge hek thana lengsin boza Rinku Khumuklcham editor Imphal Times namda ozari khu butaram noksari loinana hariba case tu ki FIL ki petitioner abo iriba Samom Dhruva general secretary Uripok mulubni oza Dhruva butaram noksari with title lengsin boza why Premananda head of department law Manipur University oza Premananda butaram noksari ayan masai madu petitioner abo iriba Dhruva talaksage thamjingi wafam di maroi madugi history makhaki lai khre adu yamna thamoi shanya panjagi na thamoi shokpa thodok sing manung da amadi oiri adu masida specially khoigi thengna biriba aduga maduda atop cases mayam amsu leitabdi nati haitare Manipur gi hosiki 2023 gi May sidiki lakpa continuous chappa maming oina sum bandar heman je thongam bi gi leiri adiki manghipa khoigi loang the mukesh ki leiri and especially khoigi Kampupi gi district da hatkiba erengbam singkhaingan ba sagol sem ngalei ba kai lei ko si openly koi social media da loimu unar kharba ngatene di hat pi video bo uba gatene haitare do especially somda koi Jiribam Massacre kisda Uripok lupna su 79 days relay hunger strike to gi homle VIL gi sigi stage Europe da kare hom thamini kai no ne tase ngai jiragadi akoi tangtara ga mathoi 2024 November gi hariba sida yamna live thiba incident je thoba matungda ekoi ji tasengna har kanda Uripok Apunba lup amadi Uripok nupi Apunba lup si akoi Uripok ki miyam ga loina na ekoi je asoba mi phama pangthok matungda numit tu da hek pau ta ba akoi nungdang da khangna bani nongan ba ekoi emergency meeting ama pangthok matungda ekoi tangtra ga ni thoi se sigi nungdang wairam da gi di akoi Uripok pomba shut down tawra matungda day 13 da gi di akoi khuthang charai hen bi kongjing ji sanction laga ekoi Ministry of Home da amadi central government amadi Manipur government da hariba sigi thodok sida senaba maral leiba singdo maral gi matugina cherak pi ge dabani haiba kongjing ji ne khoina sanction jare ibse adubu hariba si kongjing gi sanction lingai manung sida aikoina kari tawge hai matam da masi kaino khaktena tawbudi yari logi su akoi low tabani logi su mating low tabani haiba loina na akoi matam du da akoina tawjari PIL number 18 of 2024 case file je akoi November tang kun gi nipan da akoi case file je tukjabani ada tawbasida akoi se case file tawna akoi honorable High Court ta case file tawr matung sida akoi je turning point se handak se yam nuai bamna akoi mai pak turning point se akoi gi July gi tang 8 sida
Honorable High Court na hairiba akoi NIA gi leiriba department gi officer sing na singba su moi gi kangbu sing sida akoi kari gi damak to hujik phawba progress report abata latri se kari gi no haibna singba adugi pot ama hainer matung da moi se thani gi matam ama lauge to matam da Honorable High Court ki leiriba Chief Justice samadi akoi gi Justice Bimol masa gi bench ta tanaki basi akoi thama gi matam kak piba tangkun ga mari se Sidaisda Makoi report Pigadabani, Hibagi Potuni will lack narration. At the Hariba Laiva, Pochina Maram Morakanda, I could turning point of Lack Poduna, Maram Morakanda Narang, Hoi Kabarda Karida, Hogi India today and a sing Badu Mayamduda, I could Upange, Matamdu the so I could strike Tono, Honda on the national media, international media, and singba Mediasi. Focus to be never get the Makta, I go Hariba, pressure to Matamdo Sataki Banana, Han begin a Shibo Tamzaki. Han we go in a democratic way, but Kungsan Katan Yarata by Tarisikum, Matam Daduna, Logi Mating, Logi Tangai for Laparina, but the angle of Sankelapin, Logi Mating, Loba, Hibasi the Haitare was just Premananda Tamzanisi, Mayam the Manipurgi, Siumba. I am by Irang sing the democratic way, but Kungsan Habam, Adum Tawe Haitare. Kenari badi logi mating lokanda justice thuna pangmantraga marigi charge power mati logi we process to lakma matam didi maduda darkar leiba mathok taba official sing aduga maduda agency sing do cn ba yada mata ama hek lai hai tare duna tamjani ga po inji kari no sida ekhoina Uripok Apunba lum na sing 79 days kuthang sai me khongchang la do masi khaktan democracy khongchang khatan yaroi khalak badagi maina Honorable High Court petition lan khalakpa sina sing ba leiba mem si Tamningai go Kongtang amok with the Bramasita Manipurian, democratic Kongjang in some later the action look over my am later, but some Harabada, Mamang Soina, how to Tamzituni, Hemanjit, Pagel Kongwaldagi, Lintoing Ambi Shagol Bandagi, missing from 6 July 2023, Masika Sivia in me, Pinepun Lake, Hariba, Jiribam Massacre, Mamang the Lake, but incident in Haitare, the no long term case. Case a quick Kashampatiki, monkey, Manisini cool area, the monkey last put test Pangabari, evidence Haitari Masaki Beko Lopam Aduga, Amon Haitari Kachik, Krakatani Panzarise, Eating Bum sinking and Bam Sagol Chingale, but July 23, the Apoki Campopi district area, Mata, Yam, the Mihatina Tamtina, hard keep viral video of Unagram Haitare. Sigumaki success puncture, but my arms was a Karamba step lower can the money for Miam, the Natraga Maduda, that Marile Water, Nakayan, action lower they have from the Kamita. Sigi hojiki public interest litigation ama Uripok tagi thara ise ko sima khoina encourage tawi yam phayen lawi khoi PIL se maruina public interest litigation haire ado magi principle di kain hakanda sai akho India si di mi am yamba di lai hitaba mayam di magi right khangje da mayam leibani na akhoi gi public spirited person koi khoi gi khoina toina sinaba pro bono public ko hai pro bono public ko di public spirited person come with clean hands. Madi kind of my uncle Kaloduni. The PIS is swear the politics interest litigation, Paisha interest litigation, publicity interest litigation, private interest litigation, Undubo. Adu Nekuna PILC pro bono public public spirited person, public Kalaba, me a Tarkadu never. Uriboki in some Tenavada, which is equivalent to Pamico. The candidate will be doing it. Dhruva, Mass already than a call. A moising, she, my group, she don't come clean handy, pro bono public only. She had PL, she and Utkanebo, Adugani, Moina, motion state solution, emitter, emitter of a new sea. Aduna, who's glory say, Sigi, so much into engine cut out Matango Changni. Kainoga is some schools have you do to you not is a criminal report in a call. The poor Porsche and I and a pioneer, Ahmad and I and a pyram the bra. Masi state government na hijack kan sinabra ma lady bako sida ne khoina Manipur thoise lan mi hat pe gi lan amadi leire id May 3rd 2023 si genocide campaign in lawi genocide to kana na party wo no kana tawri no yang kan hijack adu thigat pam changi adu bi clear case of genocide ni maite gi mathaka taw kana na tawri no party du kana pulim no ko chido potare that's a different worry ni and hauji ki sida high court PL tharaga Masi NIA put me over in a when NIA equa, NIA Pubuza Linsing as I parami, and Harpo Lambi the Parline or Shong Sunday. And Nasagi NIA XC was 2008 Kisa, Masi NIA XC, a mentor revenue was 2019, a mentor of Mayam. Margin NIA and the schedule offenses, I don't know, my schedule Lumio Nebuco. Aduda Yauba
offense ngakta ni ma investigate tawde atoba pairoi madi ada khoi very clear oi bidoni ana khoi manipur da tawdo si hoji ki si mi hat pagi lani mi hat pagi lan si da law gi lan mu yawri ko law gi lan si mai pa khom changi ada ne khoi na haidi justice piba adagi di punishment piba loi bak si law ngakta ni ne ola law ne aduna mi hat pagi lan no mai gi lan marak si da this a legal battle am yawri ko legal battle jing ngam changi legal battle si ngasai gi victim du na tawjaba ma victim du gi family na tawba ma natraga na hoji tawri da maina public interest oiba pro bono public ko amna tawbi ai ko akoi ju thabi ai ada khoi na central government gi service te leibini na akoi gi ethics gi kari gi ma gi conduct gi leibada thana deba ko chatna bi da thari kholi ji ma di retire to professor ngata ni thaya to pulam da retire to mi singna adu gi wari akoi na piri si di hin sam piri na kaino mingun injali इसे मकाई दे लो दा हाइबे कोई पिजाई दी लो दा हाइ इंजल लगा पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन सिंह करी मखा दा केस थाबे यासी उलिने बको अन हाई कोर्ट किना आर्टिकल 226 अमसुंग 226 मखा दा थाबा तारे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 की मखा दा पब्लिक लिटिगेशन थाव यारगदी सुप्रीम कोर्ट सट प फै हाई कोर्ट सी हाई अपील लाकने बको गवर्नमेंट अपील लागदी सुप्रीम कोर्ट सिना फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन लॉ नि अदो फाइनल गार्जियन ऑफ कोई फंडामेंटल राइट नि और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 मखा चटबीबा अदैना तोइना हाइबा सुप्रीम कोर्ट ता पीबा पावर अम लेरिबा अखोइगी मसी आर्टिकल 142 को मसी आर्टिकल से कहना कांदा सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस है जस्टिस से कंप्लीट होइबा म तारे दंग सुप्रीम कोर्ट ना पास तो ngam ऑर्डर तो यर लेते adunani akhoi bopa gas tragedy case ta no law khoi order pass to to thoi supreme court sum sum de different thing ana sum ma yaure mar makta supreme court chat pa changi supreme court chat pa paisa chang do mali ko haida khoi na chala ta ngaung ya poti supreme court on advocate record ta yauba ane moi ni idana couple civil ga ni idana couple civil du lak tara ma to try to low hai bane ba appearance ki kari gi adagi di colin su yauri adagi di prasan busan ga yauri okina phawba adi kananam su jom okina phawba khar su yauri khoi in okin si okin ni phaw da leite haira budi ga su guide lo de mani taw do face value hai bam chang pa yengum changi nara mi du chang pa yeng ba ma masai gi supreme court ki room du da kai no phaw bam changi film star phaw bu mani da okin gi live da phaw film star phaw samang kan ying bu do mai taw okin phaw du changi khoi adu gi preparation taw des adun wari ni adu hujik je ek se semdo hojik di explosive substance act explosive substance bomb pu mayam se si mamang indi ena thiga na yarum de hojik ti leirabani ko mayam khangna bani akhoi gi di mayam de aware ohenba aduga public opinion am sagat pa aduga akhoi gi legal battle the mai pak pa sineba mamang da arms yarum de hojik arms ki section 25 khulai ga pakai pa ga si ena thiga pa yare ko nong yam pa me ena thiga yare si arms ki section 25 by la tawra ga di ena thiga pa yare adu yarum de hojik sida ade IPC ki maru be section mayam ko Indian Penal Code Bharati Nai Sanita Hire, Sigi Yaure, and I Yakun Chasaroi, Sigi Porsi, Sigi Maruina Taudusi, Unlawful Activity Prevention Act 1967, Sigi Pony, and I am particular the Sigi Armdoni, Unlawful Activity Prevention. I do not quit a kingdom. I am not much terrorist key, cannot the low parmony. Terrorists, and I exhibit Shemdok Tribuco, Shemdok Dakale, terrorists, defy the one Unlawful Activity Prevention Act section 15. Sima khangbi doni ko an asi loimak tok to si mo terrorist ek ni hide sathi ba terrorist lerem do mandre moi bu terrorist lak thok to se ke khenai ko mi khangda ba na terrorist lak thok ti action lo ya de na kan chandui adu aran mani ko ai di tatan haije bani lo je khangdra ga di ngang ma da break phana jen hai ba yam da se na jakine ba terrorist lak thok tra ga su dum pha bi ai ba ko si NI unlawful activity prevention act su terrorist lak thok to su moi ma thak ta dum mido individual du mathak dum organization nataba mido mathak dum chathaba yako thaba loi phabe adu dani hoje terrorist ki loi palangani unlawful activity prevention act palangani ba moida ko ayan khamasi am da kale tawdabu hoji case NI na charge sheet thangatri ba ko charge thangatra di NI gi special court to da kai move tawro haidi unless until person is proved guilty by competent court madu mara lei di haiba yadamna trial ma sangi ba ko trial houdri ba ne boji haidi charge sheet thangatri ba tawdu investigation tawrani investigation si ani ni amana akhoi FIR tawraga police na FIR tawraga investigation tawraga police tuna masidi schedule offense ni NI act yawi ne haina central government na sina doine ba ko central government na masidi NI thiga ba chumi ne NI da sina gi doine wari bo za da thamjani wa famdi khoi gi mayam na khoi gi organization na toriba public interest litigation mayam tori sumaina to boto cases singa individually maina case law gi legal battle si changchal lagadi hai tare aduna initiative se de hina logadra haibo masi am darkar le haidi right si di assert to di phangwai bako aduna khaga khoi sida khaga
लेबाकी तौजब मी हाइतार ऑर्गेनाइजेशन ओबे याय इंडिविजुअल ओबे याय ऑर्गेनाइजेशन तौरगदी हेना फै हाइदि कल्लिदना को येंग ताबदा ऑर्गेनाइजेशन सिंसिना सुप्रीम कोर्ट नु हाई कोर्ट के फोरम जे अतै फोरम सिना यारो अतै एफआईआर तौरगा तौबदुना दुना तोआन वारिम निको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चलगा कोई पीआईएल गी कैनो मेकानिज्म टूल्स से सिनागा तौ फगनी अदुगा सोइदना माइ पाकनी हाइदि कोर्ट लाक्तोसिदी आइना ngang ओपिनियन चलरोइबा एविडेंस बेस्ड तौदुनी एविडेंस दा अन एविडेंस लेवल लेतबा हुजिकि सिदी चार्ज से थांगात्रि चार्ज से थांगालगा कोर्ट चार्ज हनु सेमखिनेबा चार्ज सेमदगी कॉग्निजेंस लौरे दु मतुंग चार्ज सेमन दु ट्रायल हौदुनेबा ट्रायल दी हौद्रि दु मतम चंगनी मतम चंग दब देस डिफरेंट थिंग नि टाइम दि संगनो मतम संगनो हुरान बम फाबदा दगी दाकुमा दंदी पिबदा मतम चंगनी लो समटाइम्स स्लिप नेवर डाइस हाजे नोमदी दंदी फंगदे यारोइबा अदु आइना अमतंग हाइजनिंग मना अखोगी इफम गी केस तो एक्सट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन अखोगी विक्टिम फैमिली अदु अमा हाइगरे सुप्रीम कोर्ट मसिम खंगबियु कैनोगा विक्टिम से विक्टिम हमसु विक्टिम की फैमिली ना राइट टू नो द ट्रुथ as khang mangami right lere haide me sing du kanana halino maka ga turen thadari natra sanga hat padin sathi gram ne ko sum terrorist Israel laite Pakistan laite pok ta laite दुनिया में लेते आइन खमद ओनली दोस टेररिस्ट मधु मार होइगर कुकियो देस डिफरेंट थिंग नि इरेस्पेक्टिव टेररिस्ट रिलीजन लेते को अदुना आइन खमद मोय चेनब सिंदु को अखोय इंडियन एक्शन लौबिद्रमिना पुलिस एक्शन लौबिद लौरम बे लौम दबे अखोय प्रजा सिंग पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जिंग थोलागा एक्शन लौम चंगी मधु की दमक अखोय मन चलगा केस तो बोदी फजदे वी आर बिलोंग टू गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मखा लेबनि को अदुबु मधु की दमक एनी दरकार लेबा कोई एकेडमिक इनपुट अदि कमाइना ड्राप तौगदे करम ओकिन होंगना नेकप याय गाइसे लोइबको अदुगिदि आई एनीथिंग पिजगे यस यस याम फबा फजा वफम ने अदुदि अदुना मयामना अखोगी अदुदा इंटरेस्ट सब ओइना हाइतारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हाइबिरि मयाम इंटरेस्ट तौरिबा थबक मयाम दु मणिपुर की मयाम दगे अदु मयाम दु तौरगदि लीगल बैटल दु संखलगदि डेमोक्रेटिक ओइबा खुंगुन दे हेना फास्ट ओइगने हाइबा फम डेमोक्रेटिक निसि जो लीगल बैटल डेमोक्रेटिक अदि वाकन फम फमना सिंग डेमोक्रेटिक ओइबा फम देना कर लाइट ओइना हाइनरि दना मजा को आई ओजारि को लाक्सनिंग सिगी केस द स्पेशली संखलकांदा अखोइना सम येंजकान हारिबा फारिबा मिसक थांगलेलान मार एलाइस बोयास 45 years हारिबा नुपासे ममांगदसु हाना फारोरे अदुगा मासी इनोसेंट हाइबगी दम होय मदु इनोसेंट ओबे ओइदबे वाइ वाफंग वाने अदु मयामने यामने येंगल येंगिसदि मी हात सेन डायरेक्ट इन्वॉल्व तब नोंमैन का वाखलोंदरी को हाइजरिसे नोंमैन का खिब थांग थिंग मिसक्सी ओइना ताने हाइतारे अदुदा मकिंग पांगबो ओइनादि ओइरमबसु याय अदुबो चेनरे हाइबसिन तसें तसेंगे नाय रेदा सबना ममांग द फारोरे हाइबा वहम जु थोलकी हाइतारे अदु मासी जै ही द पुथोपुसिन तब टेररिस्ट सिंग ही द पुथोपुसिन तब अदगी मी सिंग तु हाइदि विक्टिम सिंग तु पुथोकपा पुबा हाइतारे ही द पुपदा विक्टिम दुगी लैहिदबत यावबा मन मांगी मपुरोय बथो मेसेज थारे खोइ ही द पुरे हाइबन सिंबा मेसेज बक थारे हाइबा वहम लैहिबिना मदुगी केसेस सिंग तु कनो तबदा इन्वेस्टिगेट तबदा खरा लाइद थोमबसु याय लुबल लाइब तोंगाम रकांदा यिंगिंग थंगनि वाफम दे हारिबा मिसे कारिगुंबा हाना फारम तारगदि हंदकी कोर्ट की सिगुंबा राइसिना कोर्ट पीरिबे इंस्ट्रक्शन सिना थबक सि थुजलंगबे मसा अमा ओहेलिब्रा चार्ज सिते 24 नेक्स्ट 1 मंथ की मन थागलो हाइबेनि मदुदा मयामदा मदु कोर्ट की पीरिबा मैटर दुदा मोइना पुनिंग संगी हाइबदु उन नबुदा पुथोरइब्रा हाइबा क्वेश्चन अमा अमनि अनि सुबदा हारिबा मिसक्सी नॉट मणिपुर दि मसा नति हाइतारे अतोपा स्टेट की मी ओइब्रा इन्वॉल्व तरप मसाने हाइतारे दा वाफम अनि सिदो जाकरी वाफम थमिनि कोइगे हुजिक उरिपोक अपुन मलुकना तौबिरिबे पीआईएलसी यामना कोइगी पेलक्तदना कोइगी अचुंबा सि मणिपुर की मियाम सिदा फंगक्तरे हाइबगी वखलोन अमखक्ता मोइगे अपुनबगी बॉडी दुना खन्नर कांदा यामना कै हाइनी सेंटिमेंट सोकना अदुबु हिंसा यावदना मियोइबगी लिचत अमा चतना थांगलको पीआईएल नेना आइडिया दमाय लोगे प्रोटेस्ट में आमा तौखरे से November 11 2024 की अंगांग बी मोइ तौगिबदो अदु गी प्रोटेस्टिंग से तौसिदा तादना इवन प्राइम मिनिस्टर सिबोक्ता हाइबदी से गवर्नमेंट ना अदुगी मतंग सेंट्रल गवर्नमेंट अदुगी मतंग वाफम अमत फोंदोक्तना लेबगी पेंदब मयाम लेबको अदुगा लोइना लोइना पहलगाम की पोट लाप मतमदि होल कंट्री से ऑपरेशन सिंदूर काइना तौदना इंडिया पुंबगी लाइएबको However, the intensity of kano se, magi action se, magi terror activities se, Pahalgam ke dusu terrorist ni, koi na terrorist ni, hai da biya roi, maduda terrorist do terrorist act ni, som da angang thani pan ye angang ma yaw na, pai bang masakang di bangang yaw ni bani, adu yaw na hat li ba, adu su phar ga pura ba matung da
मोगी कस्टडी द लेरगा नोंगी खरगा हातोरपै मोंग हातोरई बसे सिदगी हेना चाव टेररिस्ट एक्ट ऑफ टेररिस्ट कलाइ लेगे से कोई खंगदि को अखोई थेंगनद्रिएबा दिस इज ब्रूटल कनोने बार्बरिज्म की कनो मखकनेबा लांगिंग मफमदी अखोईगी कनो सिगुंबा क्राइम अमा लाप मतम मणिपुर क्राइसिस तोय होय कनो तवे सिक्युरिटी मैम चंगदना अखोईगी कन्ननबो होनै अदुवा होनरिब्रा तसेनो होनरिब्रा होनदब्रा खंगे थाजन दियाम थाजनले मैम लेहले तंखाइना खाइ तौदना अखोई अदुगा अदुम नोंमैसु काफलपगी पोट मै अदुम लेरे लेरिबसिदा अइना याम इसे करिगुंबा एक्सट्रीम होइबा सुमाइना अखोईगी एक्सट्रीम बार्बरिक टेररिज्म की थबक अमा तौ मतमदा हाई कोर्ट ना कदोई तुमिन लेरिनो अदगी सुप्रीम कोर्ट ना कदोई तुमिन लेरिनो PIL करी गाइनो PIL इट्स ओके PIL दी अखोइना थाबनी दना मसिगी पाव जे खंगा कांदा कई सुमतो केस कदोई लोकत्रिनो सुमतो केसाना लोककदबने मोइना कदोबगी पब्लिक ngairiनो बा अदयाना साथीबा angang yauna akhoi kano tawra halaga tawbuda akhoi moina sumoto case amta lokhatana hojibok manipur da thoiba thoningdeba tawdok mi mangbagi pharaga thamaga video thagalaktana khotadong toraga thoiba tawdok khudibak whether koki na maitai da tawor su maitai na ki da tawor su dugumbagi kano ma ama khak mass kano na taba yam pick incident thokiba bom phumambagi pot leiri mayam hatnabagi plan torombagi pot leiri asigumbagi case mayam sida kaidobugi moina PIL ngari si kai gino okay just for the sumoto mathau ta da saida PIL khata ngai kai no haiba wasine do sai court ati my agency sing do sumoto to ba kari kai ge haiba homne ka bai thamin sai tin ai di mamang da masi amuktang nati 100 times high gre why Supreme Court is silent on this matter ngasai gi nupa masa khara nupi kha thangobagi du di adu sumoto lokhat leba ko lokhalaga prime minister masa mangna parliament horam dai parliament mamang da ni mana pi ba basando amai to da lebak chi thri bi akoi ji yam phataba kangbu akoi di ai yon ti nupi da crime to yam phataba jaga oi on gre amai to si sumoto Supreme Court dai lokhat pai ai ko lokhat pi de ko si da high court lokhat pi de PIL thar ko wan upai tam na ko PIL tha bu encourage to wa ne ba I think si matam si da sumoto ke lokhat ka do ne lokhat tabra hai di ngasai yoga guru du to da na Delhi da pugai ba du nunggang du da nongala sumoto lokhat lobar yam lokhat le ko akoi si sumoto lokhat bagi intensity du yogdibra kaite yogdibra haibde ai khaba yam chidi yore ado aina khaba masi sune khoina judicial kanoma to leibra khoi chingnare haibani da ado yam kan ngaw ya de tawboda des different thing ni tawboda khoi PIL gu masa masi khayam thajanam chang ai ozar ku makhala objike judiciary sida akhoi je phanam na judiciary si moi si asmatam changi kholi adagi case pending oi adagi pesa changi harasu ko achumba ma thigi haraga de khoi judiciary sida khoi loina depend tawe last ne all come to the judiciary loi lak toin ko da judiciary sisu handaki matang sida has it been suppressed by the so-called Supreme Court ko judiciary sida khut thingjala abra hai ki bagi example me ama legre Supreme Court ki judge manga tho kanda press conference to grabani ko adagi moi gi kano me ama judge hap matamda judge oraba mi kano erabani khoigi politician no Rajya Sabha ki nominated MP orabani somewhere judiciary si labor government sina khogi judiciary executive legislative aina smaina separation of power laidana magi leraga executive ta khoina thajar ta matam judiciary da sanga da ba judiciary si moina kano tawraga moi under control da thamgrabra haidi thambam di thok ta ba manung da gi thamgraba ai gi chingna ba male aduna ai da sengok so okay ai di judiciary di executive na under control di thamanga moi si independence judiciary ko man bai wani itaw na mali si sune itaw rin kuna mali hai ai kham masi akhoi hangbam thokpa right ni this our right akhoi na hangi si di judiciary da akhoi thane amna kano to draga su last any case da akhoi judiciary da lui challe ba high court lui challe ba ai achumba hak pbi oi na challe ba to budabu government ge chobla lak matam sida akhoi na thengnagi bse kamain to ge da just manga Supreme Court ki just manga sina thola kanda khoigi press conference to paise India ki history da ha mane madu kai no judiciary sida magi legislature ki kagu parliamentarian sing na khuting jal padagi tawrak pot ne ba modo adugumba thogdok se thola kanda mathang se aina haibadi adurai dagi chief justice ka oramba sing moi ga khara nakna ba kai mayam ama ko masi aina maming makpan badi masi kano oigadra contempt oigadra khangde adubu anyway
लेरब्रा हाइबगे अइना चिंगनाबा मा लेबदि करिगनबा सुप्रीम कोर्ट की जज तरुक मा हंदक मणिपुर लाकेबा अब सुप्रीम कोर्ट की जज नेबा मोय तमिल लोइगरा पांगल लोइगरा अदगी महाराष्ट्र दगी ओइगरा मैत्री दगी ओइगरा कुकी दगी ओइगरा मोय जज नेबा दे आर जज जुडिशियरी की मोय से रोल लो लाइने नेबा रन तोइसे दुगी जज हमसे इंडिया की लमसिगी मफम खुदिमक चटपदा यादबगी अथिंग पीदना चटखिदे याबा चटखिदिसे होय ऑफिशियली दी मोइना मधु चटलन जुदो मा यावदबगी नि को मैत्री ओइबेनी खोटबेनी बुदी हाइदे को हाइदरगसु मिपुम खुदिमक खले मैत्री ओइरबगी दमकता चुरचामपुरदा महाकसे चंगनगिदे याबा सिगुम्बा जुडिशियरी की पोचिदा यामना सोंदाहनबगी मणिपुर सिगी निको अतै लमददी खंगदे मणिपुर सिददी इवन अखोगी हाई कोर्ट की पोचिना कनोसिंगसे अखोगी लौखतगदब अखोगी केसिंगसे लौखतरी सुमो टोंगा हाइजे लौखतरी दो लौखतनी ngमगनेबा अखोई जजसिंगसे लारे कोई मागी सेंस ऑफ मागी पेट्रियोटिज्म से याम साथीना लेबा कांगू ngakनेबा जज को ओरपगी थाकासिदी मागी इंटीग्रिटी मागी वखलोन मैम दो लोइना केनो तौरगा लाकनी तौबदबु मी अमना तदे दायित्व लौबा ngममदबे अदो मोइगी कलेक्टिव केनो अमखक्ता थोइबे इरांगसिगी मायोक्ता मोइना करिगुमा खरदे सुमोटो केस लौखत हनिंगबदुगी अपामदुनी लौखत पंगमद्रिबा पोतसे मोइदा दु लौखत कनु हाइबगी करिगुमा डायरेक्टिव्स लेरबरा हाइबगी चिंगनबदुनी आई लो हाइरे हाइबा नते कोइ हाइजैसे अदुगुमा खर चिंगनब लई लौखत हनिंगबदुनी हाइना हाइजबनी यस लोखन नि मदे बथो फजन तौबिरो हाइबनि मयांग पब्लिक की मयाम इंडिया के सिटीजन अमदा पीबे अब राइसिंग दो फजना खोगी कोर्ट की हाइदर लीगली पीबी बा सोमोतो केसिंग से सुम लखत पे यारबा केसिंग दे लखत पीबे हन लखत हनिंगबदि अपामदुनी ओजा द्रुपद फर्स्ट राउंड सिगी ओजा द्रुपद क्वेश्चन ओइना हाइतारे मसिदा थेंगनाबा नुंगाइथबसिंग जुदुम लेरगनि सिंगबा म लाख मतमदा दना मयाम की गसायो ममांग थमजखरे ओरिपोक अपुनबलुफ नत्र ओरिपोक नुपी अपुनबलुफ नत्र इंडिया की सिटीजन एज मणिपुरी सिटीजन अमोइना सिगुम केसेदा थेंगनारप मतमदा मयामना सिगुम सिंगसे आइना सम केसेस खर दम पंजगरे हाइतारे सिगी हेनियस क्राइम अगेंस्ट द सिक्स सोल सी नतरबा अतैसु मयाम थमोइ पेना मयाम लेरिदना इवन सोशल मीडिया तो नोंमैनसु मुकापगा कोम द काउथब सिम वाइ मयामसु हाइरगा हाइतारे सिगु बसिगी द का हेना अखोगी लोना इनिशिएटिव लौबिरक्तबा मानबा अदि केसेसिंग है स्पेशली हंदकी जिदि बजना एनआईना यामना प्रोप तौरे हाइतारे अदो अतोप केसेसिंग द सिगुम बसिंग ओजा ध्रुबगुम्बा मी खर चोंथोपै मथौ तादबरा हाइबसिनि मणिपुर की दबुदा कमाइ थमिनि पेना हाइजेदिंगसे तसेंगना हाइरगदि अखोजी मणिपुर से हंदकी लान सिना मरम ओरकांदा अखोई मणिपुर से अदुकी मति क्राइम तौई तौरिबा क्राइम सिंगसे अखोगी का हेन बलिसत आइदी के तापी की अदुमाइना अखोई का हेन बलिसत हाइगदि मिबु नोंमै कापगा हातोकपा मंगा कागा खुंदोमबा सिगुम्बा यामना साथी बा हाइतारे को अदु बार्बरिक क्राइम सिंगसे अद सिदैदा कै लैगे हमदन अखोई सुप्रीम कोर्ट होइबे याई हाई कोर्ट होइबे याई लेरिबे सिंगसिना मखोइना सुमोतो केस लौफत पिद्रे हाइरगा अखोइना तुमिना लैथोकपदि चुमोय यस लागदिंग पॉइंट दि अखोइ मोइना लौगेरा लौरेरा अखोइदि इन बताबने लीगल राइट से अखोइगे अखोइ पीआईएल तौबनि खंगदे अमनि खंगदे अखोइ इंजल लगा अखोइ नमदना अखोइगी राइट टू दि अखोइ मांगबे यारो जस्टिस फंगदो अखोइ होनगनेबा होनबदुदा करी चंगे हाइ मतमदा अखोइ लेरिबे सिंग मणिपुर लेरिबे प्रजा सिंग एनी ओइसनो एनी कम्युनिटीज ओइसनो कैसु काइदे अखोइना हाइजनिंगबमना करिगिनो हाइ मतमदा अखोइ पीबा आंगांग अदगी कैसुसु मकुट मसा हनबसु ngमरोय दोबा लेरि इजराइल गा यूक्रेन गा लान सोकनबा मयाम अदुगा रशिया गा यूक्रेन गा सोकनबा इजराइल अदुगा सोकनबा मयाम सोकन लानमी मसेन सोकनबदा अखोइ कैसु काइदे मिसम प्रजादा तोरकपा तारगदी मसी यादे हाइबो पोसिदी अखोइ खगन ममतौ ताइसिने अदु तौनबो होनबा मतमदा मणिपुर दा लेरिसे अखोइ ऑर्गनाइजेशन खतराबा मणिपुर दा लेरिबा प्रजा मयाम जे तुमिना सोशल मीडिया दा खरे येंगबा खरे ngang अदुगा तुमिना लेथोकपदुदी आई मसी लेहनिंगदे अखोइ ऑर्गनाइजेशन अमा गी ओइना आई जनरल सेक्रेटरी अमु ओइजना हाइजनिंग बसिदी लेरिबा मणिपुर दा लेरिबा ऑर्गनाइजेशन सिंग लेरिबा सिंगचे मसी वर्क तौदे हाइजबदते हुजिकती करी तौगे हाइबतबदा अखोइना 2018 दा 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 2018
तौबीरकनी है गाइबगी मतमदो नते हुजे अखोई खुदोमबिना थिल्लगा ताकपगी मतमदो यौरे अदुबो उरिबो अपुनबा लुपना ट्रायल गुमनी हाइबसु याय उरिबो अपुनबा लुप अमदि उरिबो नुपी अपुनबा लुपना अखोई प्रेसिडेंट सोराम टिकेंद्रजीत अमदि आई इसा जनरल सेक्रेटरी गलोइना अखोई वाइस प्रेसिडेंट अखोई खोइरापुम तरुण कुमार मसाम हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की एडवोकेट नि मा मसामक तौरगा अखोई केस फाइल तौर मतुंगदा अखोई हुजिक टर्निंग पॉइंट अमा लाए टर्निंग पॉइंट अमा लामनिना अखोई ख्वाइदगी मरु ओइरिबो पॉइंट से करिनो हाइरगदी अखोई जी लेरिबा क्राइम तौरिबा सिंगसे अखोई येंगगा सुम वरी तारगा नोंमगी अखोई सोशल मीडिया दे येंगबा पाउ तारगा नुंगाइरगा नत्रगा सौनिंगगा लेबदो नते आई सौनिंगीबा पोचे मसी लोदा पुसलकांदा जस्टिस फंगकनबा होनबा मतमदा लेरिबा मणिपुर की प्रजा पुनमकसे चंगसिलगा हारिबा जस्टिस पीगदबनी हाइबगी खोलाउदो लाउबा मथौ ताब्रा इन खल्लेब अखोइना हाइजनिंगबदी अदु नत्रगदी हुजिक लेरिबा सिचुएशन जिदा हुजिक ओदाना गसाइ ताकपीगी मतुंग इना अखोई कुकी की निगोल अनी मपी थोंगदना लंबी द थोलकपदुददी पार्लियामेंट लाउगी सु मोतो लोखत की दबाम तवी तौबा मतमदुदा अखोई मैती कम्युनिटी सिंगसे लेरिबा मणिपुर दा इमालुप लेरिबा सिंग करी लेरिबा सिंग पुनमक्सिनसु असाउबा अमगा लोइनना नुपीबु इकाई खुमनबु उत्ते हैना अखोई मितैगी खुनाइगी लेरिबा इसी नाउ सिंग लेरिबा पुनमक्सिना अदुगुंबा तौहीदब थबकनीना अखोई नुंगाइतब उल्लेबा अखोईगी तरुक लेतबा पीबा अंगांग थानिपान खत यावरिबा चही ओम खत गाइरिबा अदगी चही हुंफुगी मतकत सुरबा मसु मसाना गिमियेंग मखादा लेगनीना खंजरिबा अदगी मौना इनोसेंट म्यामबा हातप मतमददी मणिपुरदा लेरिबा अदुगुंबा कम्युनिटी सिंग हाई तारे कम्युनिटी सिंग दुगी मरकता जम टेररिस्ट की थोंग तौरिबा कांबु सिंग गी लुक वाट अमता मोइगी मचिन थोलक्तबा इसे सिसु यामना लाइबक थिबनी अखोई मितै गी ईददी अदुगुंबा यादब पोतुदी यादे हाइबगी स्टेट अखोई ngasisu लेरी अदुगा अदुगुंबा ना मितै गी फुरुप अमतना अदुगुंबा ना तै सादबा मोंग तादबा याम बबरे ओइबा अदुगुंबा मोंग दो तौरकनी हाइबगी थाजब लेतेबा अखोई सगुते सगुते अखोई सगुते